guys. Masih. Mana sapi? Ini saya lanalon. Ada kiri sini. Ngamuk guys. Waduh. Wah. Bahaya ya. Tower malah nyemplung neng got guys. Waduh, cemplung neng got guys. Jer neng got guys. Iya mau. Cemplung neng got guys, api nih. Loncat saka dhuwur. Kira buntutnya ae Mas, kira apa sih iki le? Buntute ae, buntutnya ae. Kali apa? Kali. Nah, geletak loh sapi nih. Sapinya terus loncat tuh. Jangan dulu mah. Urat ngerti-ngerti loncat gang rono. Sikile lara paling. Mas, mantap. Mas. Oh. Waduh, ya apa? Piye mau? Pedot tali. Ganti lem putih, lem biru nani lem putih. Sani putih. Iya. Ditaruh pedot. Nah, ini yang dipedot ya. Topinya set. Tali di sini. Musing ya. Wis iki kono sik wis. Woi. Dicake. Kamu iki. Panen guys. Tantangnya mau turun. Ngelirik sini guys. Hati-hati. Pakai piane laba-laba Malang ini. Persiapan. Tak kon suwake tok. Wih, woi, hampir saja nubruk bapaknya loncat ya. Ngeri nih, tanduknya sampai kayak menara ya. Wah, penurunan yang luar biasa. Truk juga lagi nurunin sapi. Wih, sus, besar sekali guys. Lucu sapinya guys. Ya, wah,
video Wah, wah. Halo. Loncat sapinya. Mundur banget. Waduh, waduh. Guling. Wah. Si mata panda. Terus guys. Tiga ekor langsung. Mantap. Lanjut guys, ini sapi yang ke-3, 4, 5, 6. Langsung melayu guys. Langsung melayu sampai. Waduh, tikul. Oh, akan bola.